QM lang ini, but ya pikin nong yao nong hat, kiwa wan yao wan hat, kiwa dai kiwa tit, but ya waro QM lang pediang saubha ya pi waro sakani kejingya lang kyong i, haka jingya lang yong kinong ya lam yong kapati, kinong ya lam yong ke sorkar ko maya kyong i, nado Deputy Chief Minister ba Preston Tensong, ma saubha lang dhar, kamjo ma wailat miki sela, Kong Santa Mary Cela ba Chang Pliang ba Nehemaya bat kiwabun kumji du ko pertuj ini pun pendabi de gejing kemen rengkat bo pi waro kinong yalam ki pajba yang ke konsensi bat QM na kiwituan ki tau kiwituan ki konsensi yang ke MLA kiwaman kinong kerchan yang ke parti NPP ki perlok QM langwi chua wo poi chai hagan ni kecitan yang kesengi karpa de pi kinong yau kinong hat mos yau per pi perchangikat was ye wa kan ni meeting mkwa ukso Islam ni pon ni ba nyau tho i to kasiau ko ye bon kam lang pi woro tempen slami ya committee ces bottes sont faites pour marcher parti bat kecing penmelin yang ikam ke parti hau emi wani jingelang ju ikti shoblai wa yalam wo manunong ker nong dau nong penbaj ya waro kijing waro kibem lang yalang kijing perkhat kyong i kamte bukti kini waro hakijing yalam ko stat kyong konra penslemi chwa wo sedang ces bottes sont faites pour hakijing marcher duai kat ki was nyau tarat hai por duai dada mani was nyau ju ikti shoblai pi karpa di pi was nyau bhapi ya yin lang yung pandemi hakijing duai yalang kijing perkhat kyong i kamte kat ki was nyau tarat nyau kijing yalam ko dani duai emi heni kendat sipor hagani kasiau harut yang nu surok bad emi kebenta ko kro kendat open snyau chau pajba yang kathan yang i hajing eto wagani ke election MP hakawa kawini ki candidate wa maya kyong i ke kong Dr. Ampurin Lengdo kuman ke parti yang ke parti ke kandidat yang ke parti NPP ko ada kloy umi chakmat wo chim ye kani kebenta ko wa khmat wo yalam ye keri ye ke jaj bru kyong i kamte emi heni kinong yalam yang ki state ko maya kyong i yang ke sarkar ki arngut ki deputy chief minister ki MLA ki maya kyong i kinong yalam yang ke parti ki wa bun ki wa lang heni rengkat u pajba paisan kinong wan yawan hat nei duai me kendar lang mi sirup wakan ni kejingi chem kyong i man ka kejingker khu i waro baru yo snyau lang ba kejing lang kyong me wagi jing temu yang i man ki ko lai bat ku wan rai kejing job bat kejingker khu nang peta ka ri wa kejaj bru kyong i hai petri embori me jisu pani kini waro amen tas nya bai chom Tekapo dalai kam kuai u kamong nando sedang wam kuai so ore Islam ya kini meeting ndai kuai ikatu kan ni ki program ki UMI khmat da heni por UMI ka buke presentation la ni ki jing pendeng sentu de ki kenro bad haji por uyo ile ki jing kelam priang sel bhan na ka liang ka chnong waijer do chairman chnong uma Samson lamare karpari u sel bha wan khmat u e ki jing Ni Deputy Chief Minister yang ga Sarkar Meghalaya nete bot sa i sar Esdhar uman le lokal MLA yang i demila heni i Madam Santa Mary MLA nagatag East Dantian itai Saipung constituency MLA Sarwailat Cela lokal MLA yang gejwai MLA i sar Changpliang wagi witawan kiwhe ki kenrem kelendan hagini meeting Senau beriang buromi pi kam kedor bar cenong wajar cagini ke campaign election hagini ke janmid. Lang ciruk de lang CM yang ka
jahat ma thombor chibat wagi colleagues DC gyongki yo de pencit de pencong chit ki yagani kesngin ne kam ke campaign election ne betag MP election arjar ar pauso kwa open pena kaum cerman yang chnong wa ejer ne yagani ke meeting de yo de permission lang bang dorbar chnong wa ejer open man hagani ke yaw heni osket man go jingwit ke jingthut ke jing khnyum mi go ne benta yang phi go chong dai jor gini kor pen sawa hendre sa ba ya cha chibet hai dai thi dong phi sa ba pen cha skor le gi go he go klam gi ha gini keno phas ni kawitawan ka jing pen bana le ni ke jing mana yang ke chnong wa ajer damana percha ya won won u hla u kriyo kenhoi kenha ha go por bandang wandang pelai gini ke jingelang let's say em heni hagayaw na do khasi pnar boywar em lagi jong nong rimber em lagi jong parti kerchani hende ge jingmana kerpang bat percha na ge chnong wajer wom chau kbai be wom chau kriyo klem serom hepo nang lai ge won meeting le de pelai de NPP meeting le de pelai de Congress meeting le de pelai de VPP meeting bat kam ter chicken tin argentin karo manunong klam wa hakmat kuayo mai pang ya gini ka election campaign yang ka sarkar mi yang ka jela mi khaliang i yang gini snem arjar ar pauso dato biang ke por san snem uje dia ginong mi khmat cha ka dorbar ba yang gri India hetai ha Delhi hapo Lok Sabha ngam penjrong ye giwi tuan kinong ye kan bas hagini benai na do cha ka sarkar ngapen kro kaum supporter lene unong kerchan warat ba yang ke NPP nagani ke wanar tiang bat kamjo hagastet mekhalia ro gawi yoi gani to ka parti ko ron lene ko rule ko yalam ya ke sarkar bat debu kerpang kemadang ina ke sarkar ya ke manbai ko dap kenthai kate to i madam amperin lengdo ulai cha keni ke dorbar heta Delhi cibut cibor pajba kinong chongyao cenderang bukan thai ki party workers di kre citom gi benai di tayau de benta upen snyau pen abe pi pajba sajisen kerpat di sekat tukan ni sngiran hiulai yo po haga khat khende tarik kasni o choni ke mohor kser keonga yang pi kam ginong chong chnong po ri India da jet kerpang ye demokrasi ko jet ko man ke ikhtiar ke power ke hok yang pi go jadi won ne ka won sagi won ki dorbar kerpat dewa sao khen hang ni jar Einstein sngi saba jet penemburom jet penjob emburom ya kong amperin lengdo hang ni ke kenti naga parti NPP ko wada pengkre nagi khnro yang ka chnong wa je tasnya ba pi e ya ka jingruai ki yang pi helipo tadi ni wada dep q e ke ni jingruaiมายูพีนี่ว่าเนี่ยตัวละตัวชาลำคังอีตัวนี่พายชาแลมก้ามีอีรวยละเคลมรวยมีชาดีพีแต่กิติกวชาเสียวบากิวันจะขมัดกินกิขันโรยองกับชนงวายเจเสียวบากิวัน
ลองบรรยายปัญหาละมากกดเงินยากาเวบันรัดดึงของยากีจิงวัสงับกิกตินเครนเบงกีเวนุกซาบาพาและกาบาเดตัวเองกะลีกาเวบารอฉันรังกันเทฮาสมบอลกากดยาจิงบารอยิงขยอขึ้นเรียมอุนานอุบอยอุวานอุไปคาซีบายาตัวเองกะลีฉันรังกันเทมันเป็นอีจิงลมกาเวชักเคียร์กะทงอีกมีลันตีมาพินลมกุบEMPชักเคียร์กะทงอีกมีลันตีมาพินลมกุบEMPแต่จึงอีกบัดเล่มมีขอดยาพีชักกะปาติจงกา NPP แต่กี่กำบาพาอันสิวกะเลียงอยู่ริดอยู่คราวคลำเยาชีเลียงไปตาตุเปดดูบิชาร์กีกำกีบาและภาวะจูฮารามดาจิงยาลำบุกันรัดนาจงเงินปล่อยไปชากาทองตัวเองกะลีกาเวบารอฉันรังกันเทฮาสมบอลกากดยาจิงบารอยิงขยอขึ้นเรียมอุนานอุบอยอุวานอุไปคาซีบายาตัวเองกะลีฉันรังกันเทมันเป็นอีจิงลมกาเวชักเคียร์กะทงอีกมีลันตีมาพินลมกุบEMPชักเคียร์กะทงอีกมีลันตีมาพินลมกุบEMP Vote for Amberin, vote for Amberin. Barok, Ginyatuli, Ginyatuli. Rambalok me, Hagakot, Rambalok me, Hagakot. Samla Samhoy, Hagakot. Long live NPP, long live NPP. ต่อคุบเลยสิบนยากินอีกขันโรก็ดูปัญโยยก็ตุกชาติก็ยุสุกยองกีก็เป็นคำนลังอีวารอรอให้นิปอร์แต่ให้นิปอร์ขนังยาวลายอิสลามแต่ดับบนนี้เลยคิวระรับทะโลนุระดังในบ่าวว่าสตียวเดียไลแต่วัดงานละเสียวโถวมเดิมเด็กเลียร์บาเดียวระดังแต่ทำเสียวเฟรแต่คนอีพีใส่ชิซินกิปัจบะกิยองอีวกัดตู้ป่วยเช็คกิโปรแกรมมากิวกิน้องยาลัมกิวเปรยองกับปาร์ตี้กิยองEMกิฮินีวูอีกับคูบอลนี่ก็จิงคลัมหากจิงituว่าก็จิงปัญญิงยองอียากับกองอัมปรินลิงดอกคุมันกับแคนดิเดตยองกับปาร์ตี้ NPP แต่นี่พอได้เป็นสลัมเดย์โคตรยวีนี่กิวเหตุนักตายกับทานโมกยาวมาเนหิมายาตึงกันudah jomanu kandidat yang ke parti kongres ini udah dep. Nai siau komen wah hakani ka atarik yang niu benai. Dawanu peniso wah ke parti NPP. Pediang siau bahai pima bat kod ipi wo ipi la ijingklam ki pajba kerpat pi kam ke burom. Dai wathap ya ke keti yang i wo pediang siau bahai uma. Jerman wa pelai gini kejingilang kewenang kong nang cap engo yo belai kan rat oya lutiu yo pi yang ai wipiwi yo em lang kini kepor kini ketau kublai ya penar ki deputy chief minister ki MLA CM ki MDC wa ki we he inong ilang party we am ni stage ya pi ki pajba ki wan jini cha ka meeting kerpang ya pi kinong chong yao kinong wan yao yen henai hani gaski hakate por kwa persnyao pi ni dau resign na ka Congress Party kam Vice President yang ka Meghalaya Pradesh Congress Committee haki ar benai tam mudadep da perchang kinong yalam yang ke parti ukut yang upsiat sekali ke parti NPP Mars dang ni acam kerna angan. Nei bahai le ka election lagi artem dah bila election.
na so mo yaw konsensi penar tem rem. Pusmortem mo nangkong pusmortem ho hakaw chemo kayi ka result ni daw warem. Hadin mo day chem girang ba ginong ilam yung party. Penperkat kinga haman nakamit do tia do demo wo perkat u join lewe u dam lewe. Hadin katu kanipor ya chem mi girang ba kinong kersan giumaya. Hadin nete ejingmut ki wichem mu paiba ubun. Hadin ichem ki paiba nakalain ki chnong gitaw. Hakatika sngi rai ki wang join chakani ka party. De yo hi memso memslade. Kamu den mem tit de. Join no chakani ka party ko em ka sarkar ko em hebor. Tengah kani ka por ki paiba woro ki em ni. Kwa persnyau jepi. Wabon bagi wakeno yuma Nehemia tengkan wato ma Nehemia tengkan join you dewa chat tetu. Wang ipi ini hakani kapor ki paiba warok ki amini. Hagi last election warajar kanyau da perchang Congress party utolat toluti kaman khot yo Nehemia uile election. Poi huni arajar arpole huni arajar arposo mudong. Da khot biang kinong yalam biang party ngamem lai da koluti klem da khot iki paiba klem gnong rim. Yen nei ni mem yenyo dewa play khamat yonga yen ni dewa dap terang klem chatet. Halor gnong rim yo ke jing lai luti yong ni party. Dun rus nem nun hi yo sanchar. Yo iki dak kitchen wala ke ni party. Yo iki dak kitchen. Resignnya ng party nga batan teslema. Pi kot slem nga sa. Sar ba sang pliang. Nga batan join slema. Kiwi las slema yut nga ta purchase na ipataw bodang hoy. Nga korpat ipi ki pait ba akini kapor. Nga yenya kanong rim. Wo chukri pait ba. Wadang terang kataka mesin. Dang rem gedenya donut mesin yang nga wo chukri pait ba na iti daw. Psia cikani ke parti nei bentau cekri paiba. Ki paiba nartiang konsensi ken mau ini nindep kelam namdong ong mediyo MLA kamu yang pi nganud uang pi hata somo ya uchong mboy like mboy like canvas election. Tomom ngawang pi kani ke por ki paiba kam i pertuj kam inam kami kam one nartiang. Ya pitip yijimut one nartiang. Dep one nartiang arjuai lera liang so mugoyau ter hadun rupau konsensi. Ngayo kani ka konsensi kai pertui kai kam kai nam. Kadagam te khut kerpat ya pi ki paiba yang ka konsensi. Kan mau yang ni nong yalam yang IWM makhamat. Ngangos em bahai. Si bahak ke Kongres em bahak NPP. Wa job uniu dap terang uman deputy chief minister na po rim janti ayong i. Akut kerpat yikinong kersan kongres. Ale ham pen che snai patode. Ale ngada dapga artem yo bait ba yo biginong kersan yonga. Kut kerpat pi ale wan kersan lang ya kani ke party. Ham pen skedo ham pre mensim. One day wakoj mesin ile ukre lang ukini ke sarkar kenang waka riu ke jai bru yang i uku ke jakaman. Kipai ba kwa ipi wi ku ameni nadu kiman bay kiman pa ki kon konro kwa ipi kini election MP ko per tam hamman kinong chakut kwa ipi wi man kinong khut ya kipai ba wo one tabut wo kerchan ya ke NPP. Man kinong khot. Pelai por kenang akat kat kende terik. One tab ya ke vote yang pi. One kerchan ya ke kandidat ke yang i. Ke kong amperin leng do. Kadap kentai. Hadin wada dap join ya parti cham ke kong. Joy kre lang cirup ke Congress party. Joy kre lang cirup yo ke kong ke expert experience ko start em kami kani ka kong
wo yen hai ta parliament new site ni benta yong pi yong a ong ika mardep ujuan yong kong katu di kre langi mana job ini mana poi parliament cisngi daga sari yang penar cisngi daga sari yang kasih mokong ong ketomatakan kod yipi kipai ba ale kercan ye ka kong amprin kau man ka dak kejung serong ye ka tan ke yang pi ke yang a klem da penjrong ngeten chuao chong em ga wi ka man be ka dang lai luti ko cham ko yo khunro mane cham ko tu khunro uni khunro kam un thamalek takso ogam ni ne manakso ni thamalek ong ye te kong ong yang a uni thamalek dayap ong unang imu mo kani ke kong 10 minit perkhat ko tujubab ko ap cepi kinong chong yaw kinong wan yaw pai ba bro ong kani ke kong go start ong ko kam ni ne lada ong dayap u pelai meu imadu lada ong dang imu ksi mu trai yabadu kayap ke im yang tu thamale chong ki ti yang me kenro ko mud ong ipi ki pai ba wi pi wi am ni por kayap ke im yang ke jek bru yang pi yang a chong hakikti wa start yang pi yang a khut lang ni pi woro ki pai ba kinong kerchan pra kinong kerchan kongres ale kerchan lang ya ke NPP haka khat kendai terik uthap bot i hedur yang ke got dei te kintin ngaku au ai min sim bi ngane ba nadu ko tu ski artri ko psi ong kular le do thia do demane te kam te hi nyau tli ki meeting jisngi be te kerpat ya pi urap thlur jo chu lai luti je khaman kerpat pi snya bai yang wat kirang baru snya ba ban yang yo mesin ulai je khaman nyau tli ki meeting jisngi be ne benta psnya thoi ko bai ba terus nya bai yang lang snya bai yang lang dew ko bai ong hakakti hakakot ne ham so per ne ba sel thoi pi la artem kete bai hakakti ekti ne te pu ameri yo ko bai te ong ei hakakot akon menong long live NPP ne hakakot rakti sema rakti hakakot long live kublai sibon cie jarngo kublai sibon ma anda em go santia da wiar santia ki kublai sibon ki kentin ki ong pi ko man ke jing penchlol chu bat ki jing emen sim ya kanat yang konsensi bat siau suk ki kentin ki wong uma ama i la ma dio yo nong mi khmat ikau ni siau lo kampen kan mo yang ai ti jing ruai i ju ruai yung mene wong apa yu changi na em jing ruai wong kamte ke jing trei jong kum keding apa yu changi na siau kau wong ma kamte tam per te siau kemen sibon ki kentin ki ong pi tengah i waro la uya kubur langi bat uya pediangi hai ni em win wiru rangba ude jo manu emle werem ba HM chang pliang jan de jo po chai ni than yong i de jo yet bon ni ku de temet yo da hai ni po i kat tu kan ni jing klam bat kam kadak wo pediang buram yo wo kulam wo pediang i kerpa di lo i ke jing thap kti nei bentai ba HM chang pliang kublai pi baro rang ba penyai ini jelang ai kublai pi yakni kalat ba pila ai nga bangan yeng hakmat jong pi bat kamtam hapdeng kene kayo ka ba internet kayo ka ba dap bat nga juyo sngo sipang kene kayo hawai jer kabalong ka ba shongshit haki meeting ki ba pair bat mata singi ngala sakhi shisha kadai ban ngala kwa hir la slem bangan wan bandon rengkat bat pi ban ai kublai mas ngeu halang baila khot subha mata si yanga bangan don rengkat bat pi baro ai kublai ya pi baro ki paralok ki balai poi hakni jaka bat khamtam ki tu bawan yo bat ki bai shong yo haban ngong asoban ai kublai kerpang ya isa Preston Tensong balong Deputy Chief Minister but balong o President jongka state jongka party jongi hakajuk kapor ngai kublai
Imas ngobahalang dhar balong Deputy Chief Minister, balong artat u MLA, jong kani kathain, ai kublay, ima wailat, balong u MLA na joai, rekat balong u Working President, jong ka party jongi, ngai kublay kong Santa Mary i MLA, ngai kublay ya ima Tombor Siwat balong CEM, ai kublay ya phi rengkat bat ki MDC ba Philawan hakane kerensan jongi, ngai kublay ima Tuto Lamen balong i District President bat kamtam ngai kublay upara jonga u Nehemaya uba labut la dang kata dang bot yang namar ngalaong iu la slam yang ini rung NPP no uang up sa sipor ngini pet uang up sa sipor ngini pet yo kumno kakela kasaindur bat ka hima sima andrei lese yuma Nehemaya ula sungtu ba ka Kongres kampoi shu shano priang sobha Nehemaya sa ka party NPP bat kamtam ngai kublay ya baro kiba kit kam ha ka party hangne bat kentai bat long kami bat rangba ru kumju bat ya phi baro ki parlok ki bawan khnang ya bentakan ka kam habang iwan bat pensyai ya ka kam ka badon hakmat jongi kata kadai ka MP election ka ban long ha ka khat khandai tarik ubnai April ngiyeng hangne ban pensan ya ka party bat ban pensyai halor kimat ba ka party kadon ban pensyai khmat jongpi khnang ba ki parlok jongi baro ki badan hangne kin sngotu khamsyai shu ya ka rukam trekam jong ka party bat kumju bapin ai ya ka jingkershan sha i kong amperin lingdo ba in long ita i MP jongi hakane ka election ka banwan parlok bi habang ipai syakani kathan jongpi iyo yaki kam ki baper baka party NPP kalatrei hakine ki sansnem baladap nila ban yo shwa ka ar hajar khatpra baka ni kathan jongpi nadu nang ne ter syadu syate sya border pilai yaka surok sengkin pilai yaki shnong kitau pilai kilong kumno hakidu ki por manswa Andrei nado ka ar hajar khatpra habala syong syuki bat bala peniat ya ka sorkar da ka party NPP layo ya ki dak kishin jong ka development bat jong ka roy kapar ngiso kemen bang ngiso sarong bangin ong bangi day kita ki dekat jong ka party NPP namar kadai ka ne ka party kadai ka party ka basensyar ya ka jela jongi day namar kada kadau habangi don ki nongyalam kumu mas ke ubahalang ubala yu jengai ya kan ka than jongi ban penkela rong ki surak ki basau bat kumjo ban penkela ya kan ka than jongi kumba kalong menta amdai tang ka constituency jongi ndre ya ka Gentia Hills barok away ngila yu ki development ki baper ki ba yu ki ni pol pilaban mudur hakine ki sansnem baladai kane ka sorkar bat ka party NPP kalayo ban siang surok lai hajar kilometer haki thain nong kendong bat kapisa kabala toy hakasna surok ya benta jongpi kin thain nong kendong kalapoy jan lai hajar klur tengka parlok be ampat jiyo ngau kot haki por mensyua haki sorkar mensyua bangin yo kum kata ka development bahapo sansnem ka sorkar kala ban siang surok lai hajar kilometer. Dia nomor kata-katau ngisngau bakane ke parti kedai ke parti jong upai ba. Udai upai ba ulapan kamti yakini kinong yalam kinong mikmat kibadan hakani ke tanjongi bantrei yang mentah jong ki pai ba barok. Ngisngau tu abang yoi kat pi kat ne upai ba balalum hang ne khmat jongi kadai kesakhi bapi baro piwan hangne ban sngap baka kane ka party kalale ya menta upat ba sakit hain nong kendong kamtam lelai ngila yo ya ka report achievement report jong ka party
kabangi ngisong sarong hadu atata bakane ka parti kala trei borba banwanra ya ka umbam umdi ban a ya ka laj nang tapila yo ide ya ki madan yele kai kum ka stadium ka badang supli dang sian hang ne ngatarai ka dei ka stadium ka ba itna tam ha ka jelajongi baladam dei daka vision daka jing yo i jingai jongki nongelam jongpi lese ngimrat da yo i yaka stadium kum kane lese ladaki don ki nongelam ki bomla ban yo i jingai kin shu muddur ban sushna tang badan sushna tang galeri labiang ndrei kane ka stadium ka badon hangne jongpi kadei ka sakhi kaban nyatho pajba bat kaban kren briu haka pertai brokowei baki ne kinong yalam kiba don hakane parti ki trei khoi nado mesim ban wanra yaka development minta jongpi parlo be haki sansnem kiba lalet ngakwa ban pensyai hapi namar badan ki seng kiba per ki parti kiba lawan ban pertah hakmat jongpi shwa election yaki kam kiba lese ki keno bangim shumle ndrai ngakwa ban pensyai hakmat jongpi baka ne ka parti haka jingalam jong Konrad Sangma haka jingalam jong ba Preston Tensong bat haka jingalam jong ma skeu balang dhar kila trei borba khamtame ban yada ya ka jalan jongi na ka jingwan jong ka CAA hawar hajar khat nyau khat pra ngilaju yo skeu wer ya kata kale air bakan wan ka CAB ar hajar khat kendai ngaken mau habang iyeng banwan hakmat kirinsan pajba haporkan bas yang menta uma Vincent pala ngilayeng banong bangi persya ya ka CAB handrai nganya thu ya pi parlok be kadai ka NPP daka jing tre rengkat bat ka sarkar jong umodi kilala ban penkongo ya ka sarkar kami hadalhi banong bakan ne ka jela jongi kadai ka jela kabadon kirit paj dei namar kadau ngidon kam ban yada yakine kirit paj jongi ban ngim dei ban sya bakan wan ka CAA bad dei kumta habang yo i yakine ki benai baladep ka sarkar kami kalapen bena baka CAA kan wan hakari brokowe laj no ya ka jela Meghalaya ngire banai ka jing thap kti ka parti NPP bakala trei shitom banyada yangi ya phi ya ka jaj benriu jongi na kum kataka an ka baki khot ka CAA amdei tang kata parlok be ngakwa ban pensyai man jong phi hakane ka por badai hak jing yalam jong Konrad Sangma ha jing yalam jong ba Preston Tensong bat hak jing yalam jong mas ngau balang bangilala ban soy ya ka resolution ka bangin dawa ya ka ILP na ka sarkar kami bat kata ka resolution kala poi sa Delhi ngi kwa balada ngi yo ban pha ya ikong amparin imbalong IN banlong MP na ka parti jongi inbuddin ya kini kikam kibadang sakut ha Delhi parlok be amdai kiwei ki parti kibawan banong bangi id jaj benriu kibala banle ya kana kakam andrai ka parti NPP ka id yu jaj benriu namar kata kala yada yu jaj benriu jongi naka CAA kan yadaru nakiwei ki kenjaan ki ban persya ya ka jinglong beriu jongi hangne bat ya ka kam ILP ru kadai ka parti NPP kan sabuddin onda ladep ya kane ka election parlok be amdai tangkata ngisau kemen bat ngisau sarang bakidon kini kiriu rang ba arngut hangne kilong kita kirishot jong ka jaj benriu jongi nabar kidai kine kibaong happy bat hanga bakiong nginum sya dalele ka sarkar India bahkan wanra ya ka UCC Uniform Civil Code nginum sya dalele hot kiong kumno kiwei ki parti kiong ka NPP kalete lok bat ka BJP katto ka BJP kan sale kat bamon
ka parti NPP kan yeng shwa ya benda jong pi ya benda jonga parlok beid kan ya da ya ka hok jong pi kan ya da ya ka hok jonga namar kata nginum sya da lele baka UCC kan wan ha kane ka jela jongi parlok beid wat num sung tho bakla ngakwa de ban penchai sa sikintin baka ne ka jela jongi kadai ka jela bala declare kum ka 6 schedule ka kernet ka bang riu hapo ka kernet ka bang riu ka constitution jong ka ri jongi kala ai ka bor bangin la bangin don ka jingsen shar dalade yalade kata kamut bakin don ki district council ki dei lang ba ki district council ki bangidon ki yada ya ulo musyab jongi ki yada ka hok jongi ba ki yada ka riti dustur jongi parlok beid den namar kadang-kadang ngidon kam ban penklan ya ki district council ki badon ha jela jongi bad ya kata kadai tang ke parti NPP kabala kular yu pajba kadai ke parti NPP kabala kular yu pajba badal leileiru nginum sya ya ki wei ban tuklar ya ki kam ha district council badai hangta bandala dep kine ki election hadin andala late ke MP jongi satai Delhi ngin sadang ra ban ai ban wanra ban penklan susu daki amendment hapo ke 6 schedule kata kamut banang ai bor su yaki district council kibadon hapo jela jongi parlok bein kakam kabak hado kabaranga sloban Bu Ahmad Jongpi kadai ba anda pila penjob di Madam Amperin kakam kaba idei ban le kadai ban budin ya kaktin kasi hangtai Delhi hapo ka kernet ka bapra kikot kisla jongi barok kila abdon lupa Delhi ngidon kam ban budin ban itu no ya kaktin kasi mata jongi kenang ba kaktin kasi kan long kaktin kabala itu hapo parlimen kan long kaktin kabala itu hapo dorbar tauan bat kumjo hakiwei ki Jakarta tribe babneng ngawang tangkat ni ngabu ka jingkeli hakmat ka kongres parti menta ayu kadon bahkan ong halor kini ki mat ki bangang ngala keren parlok beid ngala ban ong tangkawe bah ka jingelam jo ma Vincent pala ka kongres parti kalalong kum kato ka jahat ka ban sangop no hapo parlok beid kibriu kibadon hakata ka jahat ngakerpat bakin ya kenti no sabar yo ki ngam jelop lang baro bat kejahat hangta kadau kalong bahkan ne ke parti kongres kadai ke parti ke basu garanti be kiong ngi garanti bangin le kata ngi garanti bangin ay kata ngi garanti bangin sale sakata kamdei ke yo kahat kamdei ke dukan balaban ay garanti dai num dai perlok be dai num dai anda pilih titar na dukan kiong kani kamar kababha ni ay garanti pi sistem bakam lele kani kamar lada ka kongres kaya da ka garanti kata kamud kadang don jing artatin ya kamar kabakidi dainam dai tenamar kata ngaong ya pi kisuloi kibadon bat ka kongres baro kila sarang sobahabe jonga wat numbut cuy ka kongres kikuli kibadon kita kesuloi ru kila sarang lut kam don jing mentoy bangin but ka parti kongres kanum cross palat san posit hakari bro kowe nga ong lupai pi kane ka parti NPP kadai kaban sadang kiu hakane ka tain dong mingi jongi parlok beid nakawe ka state sakwe ka state ngindang kiu lembah kabor kabapi pin ay hangi parlok beid swabangan syong ngakwaban ong tang sikintin kadon sakwe ka parti kauta ka parti ka boong kadai ka parti bait judge benreu dai tang maka kiong kadai bait judge benreu ngi baro bom dai bait judge benreu ndrei ngang ong ip parlok bait kine ki boong judge benreu kim don kalong tang kabatli sudah hakakti jongki kiong ngi kular bangin le kata ngin sale kata ai bor yang ngin sale anda pila ai bor parlok beid jonga
ngi hang ne ngila don lupa ka bor bat ngi don ka hok bangin ong ngin le bat ngi da le ngi pen i ka kam dai nam dai perlok we ngi da pen i ka kam habang ngi ong ngin siang rong ngi kan surak ngi da pen i ba ngap ya kanong rim kabadai kanong rim kabayeng te tang da ini kenten ngai kublai pi baro sa sisin kublai shibon shi hajar ngo pi baro Da kejak penwit new slap tengah tarai memka muri witi ni jan cipang darang hiu. Da kublai shibun sar ya ki kentin jong pi. Daman ki kentin ko jing penche chu yi. Ya ki kam ki wakan ka parti NPP ka sorkar po ka jingelam ka NPP da leki. But sagi ko dang to leki la daman ka jing che ko biang tam na kamanta yung iwaro. Kublai shibun yung kikintin yung pisar hagani kapor. Dekat tuyo ni yung kijingklam na bahal. Lada senge la bodaw timpor gimo. Senge wa. Mabrik makejak. Lalbat. Tajan per jan ni bah malumala lu slap. Tajan upten baik ya ka. Program kyong dahil ni po siyaw kumeni shibon wa kawin na ki MLA kantay yung kanikadong kachnat kathan ko maya kyong kakong Mary kakong Santa Mary Shila ngataray kawin na ki manbay ko nong kong tam na kanikathan jantia kyong ko the job ya ka ko the yoman MLA tas siyaw kumen shibon emlang ko kanikapor pidang siyaw ya kala bat kawa ya ila waro jan kam kadak kawa kemen langi wo yo ya kawini ki manbay uman ka kanong mi kamat ba hai ha pati ni por de ya ka jing thap ti jan halari re ichapo la na ka jing thap ti ne bentai kong wala pala ya ka por tas nya wa Chairman wapalay gani ka program o block president yung ka nongkong nartiang ekublea yao deputy chief minister Sir Preston Johnson ekublea la yao deputy chief minister sowi ya omas nga bahalang dhar ekublea yao puyu wailat manu MLA manu state working president la yung gani ka jaintia the ekublea ya UCM uma tambor shuat ekoblele ya kini ki MDC wa emlang nega sngi wa wan na po jaintia vorok gawi ka east baka west ekoblele wa hatch nong yang ka white jer wa kivit ki hatch nong wa wan
kalen ke Giant Hills. Eko blea ya kini ki wahe wa am chaden yonga hani drong stage. Ta eko blea kerpang ye pi ki wa pa ya yang ane ga slap han nya bi cha slap le. Blea chi boni jingi wan bi cha kane ga meeting. Na benta kane ga MP election. Hane ga te chuau klama. Kwa ong MP the Liang Yong ka East Chandiai Hills District, the Liang Yong ka San Sutunga Saipung Constituency. Wada emu new MDC Yong I, uma arbor hima darne, napo ar punyau Saipung Constituency. The one ngok tilangu, wa kanega party NPP Yong I. Yok kana ipi kajek chpang Yong O. Uma arbor hima manu UMDC la katsan snem katte. Wa mjuremu menu le. Hei por wa man ga election yung ala jo khud hi o. Tang wa miuker. Wa de em kiwi gi wa mayai o. Ta ong winga ham sio per kong. Wa hagadi ga por miu lai to de em kiwi candidate wa de em da kular chwa. Tekwa updiang buram ya uniu wiu MDC uma arbor hima darne wa em lang uhaini katte updiang i wanu chaga ni ka party yang ka NPP ngakwa uma arbor hima skiao bhau yen nang benta yo kini ki perlok mayang i utimit o uni to uma arbor hima darne kate kwa khud ya Sir Preston Tensong Deputy Chief Minister Manu State President yang ke NPP upenden yung ka muffler ya uma arbor hima ta khud ola ya uma violet miki shala wa we ka buke diang buram ya unu MDC yang I kate yo pa san yo ganega form to atte to da yitho bi da yitho wa ga party NPP te yo ye krek lang mesep molwi halang wa party NPP ko blechi pon ma darne wa MP ki mensen wa krek lang wa da yo baj u ganega party NPP yong I wa da krek chitom go na menta ga Saipung Constituency borok gawi nay tay daw ang ngala kong kwa join haga ni ka party wa da krek lang bon ki kam ki jam wa da le bhago masem malwi le daw le bha cho go ho ple chi bon sia bha pai ba yang chok ti o we welcome you madarne ho ple chi bon kwa ong pi ni por wa klam khajik na liang pi hadini tani ngau peten ke jing klam yonga sia bha madarne wanang ni Kublai Cibun, Madam Santa Mary, kublai yaki chairman opelai kani meeting, kamtam ki wahe ki yong I, nado Deputy Chief Minister Sir Preston Tensong, Sir Sngau Bhalang Dhar, kamju le ki male Sir Wailat Shella, CEM ki Perlok MDC, wa ki witawan ki nongkre yong kani ka party. NPP. Hejing sekian nga empoi perkado upoi biang caganika parti NPP nga hejing sekian manau NPP hi Henry na ini wadep na daw na kana kong Santa Mary tentu wam puyeu kercan ia ka parti kandidat heba dang mi uma chitlang pale dang kwa au kercan yung machit lang pale ta uyele una ka parti UDP tam yok sa khlami na ka parti le kercan so nei ba cerita jo ya kercan jo ya haga suk haga duk cirup ban puye ue tai nei tai daw da tipo ubrum poi de ucewan henrei kam kate kam sim perlok hapen yu
ta myo sao klem kerchan ta kerchan u ta ngas ngau ngo achibun han la daman orang tele umas ngau balang dhar le phone nga ya chami kamjuk le ke kong Santa Mary le mpo perkat o khut la ne u pediang ngau ba nga lor wada percha ka de ka mensim ku mandrang ba khut ko nga ta pediang biang nga ni parti ta kublai cibun ta kamjuk le ki perlok ki waju ya em cirup ki le pencelur ki nga ong ki nga kamtau macit le da psia uca NPP ta da jo pencelur ki nga la da ong ukre nei benta ki pai ba hap tho I kaluti kalat kaluti ko im thagani ka por la da pai ka parti bun ko tangwa ki wa ye ukra kam to du ka NPP don hi nei benta ki pai ba mong du ha ka MDC HMLA la ni HMP la jo hi ta nei tai da penman biang ko nga u dong chaganika parti tengah myo deo klam cibun kentin to ya kejing bekla yang nga hai por MLA to compensate ga hak ni ka MP ta ukra citoma ta nga ngai oleh pai ba le u ukra citom la ne u penjob yang ya ka ni ka parti NPP kenang wa yo pai ka kandidat ko wa emsla la ne yo pai ka member ko yeu klam we site nei bentai yong I ha parliament de woman ruling mto we site de woman opposition ta kuplai cibun biang sai sen tengah kuplai biang ye ke we yong I yeu kho pertut waro ta kamtam I phi pai ba do ini don hi kentin arkentin kuplai cibun Tau peten biang ka jing klam yonga hamsyo per ta hini por kam kaneka nongkong nartiang constituency ka khoble pi wi yong kaneka constituency yong kan nartiang wa em lang hini wa em kiwalai yaw kiwa chong dukan woro wa em lang hini ki manbe ki manpa ki samla khoble pi kelum lang te kwa open skill pi hai ni wa ka party NPP I katte am ongi ni dep ki wa he la ongi mju em ka man ka MP election kam ni tang I di mumban sede wa I hap lai turi kelen I ki MLA voro yong ka NPP de krek chutam bhai nak bentau penjob I ka Dr. Amporin Lingdo tengah ini por kwa ong ipi kam gani ke parti NPP umyo pi kam gani ke parti NPP wa krek lang wiki pajba ki MLA yong ile chat I krek gi wa mayo pi kamu masyo bahalang dhar manu deputy CM manu lew MLA yong pi dayo bat pi ki jingwan rao ki roy ke par ha gani ke constituency nartiang nga marpo chini jo wana chini mana ka por hi tu por wa wai ga tu studium da nga de mto di ka nartiang ganine da yo phalla da kala woro ki surok ki luti ki sengken da bhalut da nga oi pi hini yo MLA mo kam gini ki leader yung I kam gini ngayon na ay de bon ki wo cha wo kanoi I tangwa ka party NPP kini leader yung I ini myo leader kai ni kanai pi yo pi ha ka party yung I kene hegi I kene hegi usaw konran olma chief minister yung I dan ne bat on rusnem ki deputy CM yung I ini arngut ne bat ki katte Ir ami kene o cibet rubnai hel ruwi cibet sanai hel ruwi man chief minister kajing man yang kita was scam
Karena ke parti yang NPP le tak was scam ba. Idang mani katek hapok government rusnem. Ta kelen ki development kelen ki roy ki par wada legi. Ha konsensi yang ngalak hanai pi. Dang bon ki kam wadaw legi daw yo pi. Miu betai pi to em ga model code of conduct. Tangwa ki kam wo bha wo met dang bon cho wa legi. Nei te daw ki parlok wa maya yang i. Ham ngau ki jing pen choy yang ki wiki party. Yo baca ki wiki party. Klam ki chpang gani ke party yang i. Ka sarkar ka wale ko kam ni kam te bon jaj pha. Tangwa khanai pi kam gani ke sarkar ha jingim yang ngade emarta so paus nem ngam juyo sarkar kam gani ke sarkar khanai pi. Ni te daw ngau pha piam cha pen bet. Yo baca ka wiki ke party kam tam ya ka VPP le. Na bon ke jingklam go chepang yong gani ka sarkar. Nga ka to ko sngiu am hapo ala amla rem khanai pi. Ka Madam Amperin. Ka nangklam go hiti por. Em uparta hau pra na. Kam tu mamaya jat benru. Hawa maya gi jat benru to em kam u maya prajan prai. Kate to em kam ba. Kam no ongi ka hawa maya jat menru chi bet tang gibi hewa he lam ti uburam im ju hi kai be upa yang i ar hoy buram bi he hab buram i kai wa he yang i tas kyau ba pa ba yang i ham cha ban bet kani ka jing hi ka yang ka VPP to totally wrong kanai bi yo ba bi ketu ka sngi la ha sning wa jing siao si wa da pertagi pra kai tu ma ka jing hi kai jat menru. Yo bat pi ka parti yang ito ka wo disiplin ba yo ipi wa partai NPP kelen gi meeting yang ki im nga hadones ngi ngam juyo ki pat ba yang i ki wa maya perlok yang i wa maya i ki im ju em partai kam tu udistab gi ya ki meeting yang ki wigi parti ta skiao ba pi le ki nong chang chnang Hagane konstituensi yang kenar tiang, ya warok gawi ke Jante Hills, siapa perkat jengai, kani ke kam yang ke MP election, ham perkat wa MK miga, MK bat, ya krek lang warok ki MDC le krek langgi, wa ki MLA le krek langgi, wat ke MP le krek langgi, kani mandawan man go vidon ke parti. Among kavidon kakur tikam gi jam la urlong gi man gi borok mandaman mana job ke Madam Amperin haga soterik daw pon ki isu pada depan sengiau gi intu pada depan sengiau sir HM Champleng tu da kanau pi wa pon ba ki isu wada wanra gi daw klam gi sepangi te ki isu borok dan ni te daw MKM ke sarkar yang ke state yang iu krek lang wa ke sarkar perdi. Kam nu perkat pi i yeu yo ki fan duha i revenue ke Meghalaya semen go. I MKM ke revenue na po the central government. Ni te daw MKM pau perkat pi na benta ke negi MP election. To ujedi ka Madam Amperin kam ka MP yang i. Yo i ki roy ki par. Ha keleng ke Sudong yang ke state yang i warok gawi. Te tiba u Kongres u Mavinsin u Embrom u MP yang i. Wadamanu u penar bon gi yang i ju anggi hap lei ka pra penar se. Tanga khanai pi o kamu u kertong yang ke Kongres kate betit emu ha ke opposition. Ngala khanai pi khatsan snem kerchani o. Tangwa kam nu le hapa jo kate betit hawa kanu parti ulaj khamat kanu parti wa haga bor ka central government kate betit de ka BJP ko kate betit ha central government yoli ti hunus dem la kayu sensar dan ite daw ha perkat bahai ba ka kongres mana chong go paus dem harut ti kam nu le ngan ai kam ka MLA le ni kam ka nong mi khamat
nganai nam kwa gau chong charot kanai bi maya isa hap chong ha embori yo yu kre ki pat ba yu jubab ki pat ba yo kam no yu jubab hawa jet ki nga nong mi kman to yu senshar yu pat ki roi ko par ye ki pat ba yong i kanai bi nei tai dau pile ham cha ban bet ya ka ni ka jing ya lam yong ka VPP jing ya lam yong ka Congress ba kini ki argot ki kertong nyimpo ki chinu kanai bi kalau ki kelam ki pencoy ki keleng ka media kamtam ka VPP social media keleng ka jing pencoy yong ka tang borok kini man ki inu kamle kani ka parti NPP daw lai ko chkaman kate betidak em go hapo ka not is dabon ki MLA ki MP yong ile daw wan daw job ki tani te daw i MK mo wan rai ka kani ka parti uman ko ka national borok ko wi tani te daw kwa ukarpat ipi wi po wi hini nga ka manbe ka wi ka MLA manbe na po na Janja Hills karpat ipi wi po wi hini utong chong yong ka nartiang constituency wa ka Janja borok ka wi ki manbe ki manpa ki samla skiao bha karsan ya ka ne ka parti NPP yong i ka kartong yong i ka Dr. Empurin Lengdo tu kamu MDC udah penisok cakap parti kubulai sibun mai ki kentin ki yong pi dah ini por usnyau ni sawin embhai ini emi arngut ki emeli na ke korsela to wi udang kandro bau ma wailat udah jo ya embai wa i haki por waro tasnyau komen wo la pelai ya ke por wo pen chet pen sai lang la niu emensin hagani ke por takwa yo wo usnyau bawan cakmat wi chicken dinar kentin hai pat ba yang ke konsensi bat iwaro hi ini Chairman wo pelaya kenika election campaign ge yong in ne kesngi wo man le presiden yong ka wan nat yang blok e kubleyo ya ki deputy chief minister waro arngut ge wi amlang negani rensan we woman state president yong ke party yong i but we won woman local MLA yong pi woman national general secretary yong ke party yong i e kubleyo ya ke piu Santa Mary Shilla woman ke MLA na ke sutengah saipung constituency e kubleyo yo ma Thombor Siwat woman CM yong ke JHA DC rengkat ki MDC yong o gi wobon ki wong kwa de khut pertuj ulai uchim yai por e kubleyo yo ma Himalaya Shangpliang woman ex MLA yong ke Mausen Ram bat hejo ipor le woman un spokesperson lene unong 18 yong ke party yong i pok state e kublei kelumo ya kinong krek kam yong ke party na ki wan na ki block ki per bat kam jole na do ke district bat do ke state level e kubleyo ya ke dorbar chnong waejer wada cha wada e in new money kani election campaign ha kani ke yaw wo penap pensnyau ya ki nongrem yong ke party wa ke candidate ke yong i badi kaddo e kublai kelum lang ya pi ki man pa ki man be ki khnro ki khlut ki nong wan yaw na ki benta ki wo per na ka wan nar tiang bat kamjo na ki vigi thau yong krilum jaintia yong iwaro Hajing sekiat ngasnya watang ungya wiar bahaya ke yong im pu emba. Ngamud rajan katu
dayok chua ga chongnya iwar ongagat tu dayok pelum pelang lada to ha chnong namo lada to konstituensi namo neba i gam ginong mi khmat yui ladam to ga kam go suk ye i lada em hay wani chnong i thau em ar liang lani wat ha konstituensi le idang mudika tu de to penjan wat i kita gum em korchan le urap penjan ga yo wan lang gi yo ye kre lang nei benta ka roi ka par ka development henry poi ga ni election mp but klem de poi perkhat man gele election mp go pher tam go pher go wad pengki klang ya ka chnong ka thau ya ka konstituensi bat kam jo le ya ka state hi waro ko bi ngam jo mu election ho go chong chit kat kani nei ba dang gini gisngi go dep i wat ha mla lem rap yo wo chong chit kam ni kham tam gini gi jingjia gi wajia gini gi chisngi ar sngi ki pen do thia ya nga kau nong mi khmat na kani ka than nei ba i tip mit ki bru i kam ka te ka jat bru ko burom ya ki man bei ko burom ya ki imlang salang ki burom ya ki khagi man ki burom ya ki lok ki jor henry hakini ki chisngi ars ngi janda yo pilang bagi social media ki jing jia ki wa harukom ki wa md uburom wat ya ki man bei ki yong ile ngakan mo wat hak election MLA le ne MDC le iya burami para kandidat ibu rami para nong kerchan hawa kelami imjo em giwo penbit imjo em giwo kebai iga teto ke jing tipmit ko kerpang timit ki brui tang yiwa jia gini cisngi arsngi ke kandidat ke yong igo man ke man bay koman ke politician ko da jobless so tem kam ke MLA bat kam ke minister haki bentago per henry nyau si uyo wa wat ya ka man bay lem di burom hakani kapor ko kat ni ha perdi wa klam em gu ya kebai em gu penbit entok kut dukat ai teh go pen nyau si cho wa pun nin ngemet kawi na ga MDC gi yong igo man bay nei tai na sning cha kawang mo yung yong ka ngam mjo kun mo i kam gi jaj bru iwat heri hadokat ni tanai te daw nga apila yong iwaro gu em lang bag ni kayaw mper politics emi jingi per emi jar ga jingai emi jar ga nong rem tanga kerpado kenmo iba tanda dep ke election MLA kenmo go sencara po state kat ni ya jadi kita ginong mi kemat ke ulai Delhi kat ni i ke ya si biang sachi sen du nei benta kani ke election go chi banai ar banai nga pen phla go ngau yo nga wat a chnong yo nga le da mut bhajan da lum da lang gatu ne nga yo pun du yo nga da kre biang gatu ya lai mar ku bi party tengah ga yu ongo kerpa de pi pa yong i ida da bi election MLA lada ngaj lem ngaj pingala di suk lem yo suk pingala ngau man yo MLA so snem pila de yo suk lem yo suk pi ni ke sarkar le une ego so snem lada job ke kongres lada job ke VPP lada job ke UDP le ke sarkar NPP sencari go san snem state ta ile upendo thia iparai ile u ya si u ya mai parai tanai te daw nga khut ka bai ya pi nei bam to dang ka sen gun kong i kam ka party wa cha ben cha kan no na do i poru man chwa kham tam ma snem arajar haunit snem arajar ar pauli jobi yo sun chari ka sarkar go senrop ko do ru nyau to li party kiu ya bam jalang wa i ka jo ka pleng chirup ya bami i batan nang penyaj i wa bang ho ni do chren ya pi yorap sngat pi
Ho ya pi kini ki jor ku rap plung rap yo vitamin pi. Tango mandas nyau si mandekut kesan snem. Imemu pa mi kejak na katai ka pliang. Kabil waro idu kusu ke NPP. Henry ngangait skemo. Mato igi watok. Mato igi wabamsap. Dalay ublay mkerku ya iu sencar biang isa san snem hagani sorkar kawan. Tonem to. Meladu belajan ke parti ko dango snem arjar khadar. Yele election yo snem arjar khatli ke election gunung kong arsit jobi. Naga arsit hau arjar khat pra khat kendesit jobi. Hagani ke kenti yo snem arjar arpole lengba ke jengker chan yang piu paj ba arpaun rusit jobi. Kamu man kat ni arpau prasit. Haden ke jeng John yong ki arngut ki PDF MLA wi na po sora wi na mau kenreu. Bat ngam MR tetino. Ngam MR tetino ke next election ke NPP semen. Semen ukur chan ke sorkar NPP pikan mon yong ipaj ba. Imem wan ini yo ben yo kuno yo wan. Ho kamu ya kelam ni. Ke parti kongres ko parti ko miat ko ba. Tangkam ong keketin. Don ke por ya ki ai baro. Em gapor gi waro. Nei ba lada perkadi dua ini le gap sorka ke kongres ke parti kongres emi por yong ka. Jan nyau pa persen nei ni ito inong kerjaan kongres to nem to. Boy jan ngate, boy kende pa persen. Tangkat ni mto de ipor ke kongres. Dekut. Ha district council kan ngut kiem di si kongres. Hastet kan ngut kiem le kongres. San ngut. Hapo Delhi ni wadep so pau so. Kamu man kat ni kat kam report to hier. Dau hier cu gi so pau so. Tepenyu wato keni ke parti kongres ipor yang ka dekut. Kamu man ke mobile Nokia. Cisen ke sngi waro ya sok mobile Nokia. To nem to. Ne ba ile itu ipor wato ri ne slem nge bateri. Lada hap na jrong le malalam pia. Henry kan ni imbiang dei du kadite ke bateri le ni ketekat soy. Henry MK mi ke kamera chondur to nem to. MK mi ke internet ne ba ki kon yong ida lai online school gi. Tem hoi dei du kat ke mobile Nokia. Te ke parti kongres le man ke thik gamte. Hap chenyi da kini ki model themme ki man heidur yong ke NPP. Ki waro jaj. Waro jaj yo bi ke parti NPP. Bat kiwi ki parti la kam de yo bi kam man gatte. Kiwi ki parti ke wan ne nga wan ini ngamem ongo to nga khoyo. I kam ke parti i to go biang. I pon ni jing dunayong i. Emi ki por piu pun jok ke i ong pi pa itu mhoi. Taman de yo skhet ye de wo mhoi. Ti yu krum yu lai khamat. Rani chedin. Kete to ke krelang. Tang snyau si yu em gu wan he ni. Ki wa klam ye le de gu ong ngano blai lam pan ma bo. Ngano blai lam pan ma bo ne ba nga mem le pap ne. Snyau si yu. Tanai te dau yong i em kam perkhat jangai. Kam tam gani ke parti ko themme. Ko man thik na kau tu new slap pada dep hier ni. Thik na tu new slap la pro dep hier tak na ni. Dua hier yo ki kelang waro, daya ra cuki daya ra setri waro de ki kelang. Man da sange unai snya bang pengat kate kedir ne. Tamane slem tu new slapon. Makau tu bau slap hier citiau. Kamanu mani. Kamanu mani kani ke parti la man ga thik na khanai pi. Lada ne slem ga i he ni po state. Tip chai won upoi ke state ke yong i. Ngamong ai pi wa to jet du ka di ine ne ba kamu man ni kamu wan yau pi ila wan ki parti thik na wan tarwai la de. Tangom eme kwa wa to mestep chibet chwau jet pi wa pi du ka di suru wa temine ni de tabot pi. Ne ba lit sala lit het pi de ni la dau lai pi chpau du kan. To nem to. Cipau dukan ulai pi, wong pi boy hai tahu yo urap jemdor, bo yo urap he, bo yo urap utu mana ong gimana chat takrayu ne. Kutja ulai pi ni sayau. Tanai te dau ngale kwa ya pi was nyau pam to mana wan he ni abi ai surda ni.
Henry penchong kenong rim. Penchong kenong rim kam tam hagdi ke kenti ke kandidat ke yong i. Ke kandidat ke yong i ke man ke udah biang ngawro ke liang. So tem kam ke MLA. Kam ke minister dep cekri ke state. Upau yong ka so sen kau MLA ar sen kau MP boy na perdi ke wahe ni dep tap bot pi dep penjop pi o sen ke sengi. Upayu wahe yong kau ba RG lengdok. Woman MLA home minister yong ke state ke yong i. Upayu wahe yong ka. Paya compare nga kamu MP hai ni ne ba wan yo compare. Paya sitting MP yong i kamu ngai pin ni la depan job le cha sarkar MMD. Bad boy bon na perdi yong pi tip pi ini wadep odang dep remudu ka payu ke yong nga ka Santa Mary Sela ni wadep MLA. Lalai wani so wi nu candidate uteto yong ka party VPP. Ho doctorate tang watang MDC man ni wadap yale MLA na po umsning nagi prangut kinong yale chewaso dep nei te sa salingut kite ku dang sa to ku thamme ku dang first time upsia chaka politics compare yung i kamo i pi kamayaw compare de yu pa yale sab ai yale chong ai gi chaitai ya tang da waram tip ki mana po chaitai Nei te daw nga apilay pilang bag ni karansan. Kamu ngeni memwan ini ngap kerpada kam tam ginong kerchan gyong i. Umani ku jai jai. Nei ba i tip mit ki i kam te ki bru. Kiwa mani ku jai jai. Ki uburom keliang wat i ginong chon gyong i le. I kita tok jing tip mit. Te di por ngam kwa deo penjrong e kelam yong nga Henry apila sechisin. Watenya i say viwan. Ngaj dahun mai hai da ngaj moy de NPP. Tang man da poy ka sngi thap bot kita ni lai kem da thligi. Kita ni ku lai tho tit le em hi. Kita ni ku lai khwe le em hi. Te nei te daw sap ai tu ingat yong i. Sap ai te kerchan yong i. Te nei te daw nga kerpa de phi bat api le ku em lang ni waro. La de ki chanrang le du poy ongat ya ka be ku rimbiri abdoi ni da dong ki NPP bo ya thabine. La de ki man bay le wong yo man pas nyau bhau kerchan gani bethan ka sen first time yo candidate ka man bay ton na pagi da katu da ki charang bay thabiga da gani chi sen thap chai ka man bay ne ka teu bo ka jingker pat ya phi ki wan yaw ni ngam kwa au klamri ya ka development ka roi ka par phi wari wa kham tip ha ka po ni constituency nei ba i waro ya phai khmadi chaka wan nar tiang constituency ka roi ka par tanai te daw ngam kwa de au klamri ya kita ki benta Henry Sachisin kamu state working president. Kerpa dia pi pak i pen klan bori i dewa pak pi degi MP kiwa yew ya tok kaman na poy Delhi. Mentu pen job pi i ke NPP ke sarkar. Bo pi degi opposition na kam ki MP. Kamu ya krek langi. Utap pi para masih kertong ke jok ke pelok. Mtin biaya pi. Tanai te daw pak degi ya tok lok. Kenang wa ka te ka roi ka par ka te ka development le yo lai ka sak ne kenang kam tam hai tai po Delhi ka man kat ni i na po tura ka madam amper agatha ko de job bai MP Raja Sabha Dr. Wan Viroi Karluki lengut yong i uyeng gi po parliament mto da he ka te ka sur yong ki kam tam gi kintai tharap klan gi khrieu ngayo det he ka sur yong i po assembly po parliament hai tai khnang yo yegi wi sat yo yegi dat nei benta ke yong i tanga kerpa do to chwao chong ton i si sen yo laj ka sur yo laj upakla kam neu pli pai kat umbiang praktis mane hidang ne dang sakut pe sakajak mo te khnang yo laj de boy ti boy ni bon gi lok ki wada wan psia thamme gi wan yarap lang i gani sen le nga khut lang ya ki le ton ya ka bai ha ka kot ne de wa yin lang i waro to sen do Saya sen ulai justia. Saya sen ngaku ayo waro ini. Uya ongi. Hagakot. Kublai cibon cia jarngu. Kublai cibon yo ma wailat udah iwi ki jingklam ki wasnyau sok ki jingklam ki wa ya ye ikat kam kapor bat ko pen kan mo ye la tau tebi wa upat ya kapor
Kani tak kapor yang ke NPP, tekawa ia ila UMI kani kejuk kemensin, ia kerek lang waka parti NPP. Dah kani kapor emi cibun QM ini, ki MDC boni emi ini, district president rumah total lang ini, ki yang ke Manbay le ki president secretary, bat kiubun kinong ilam ki Manbay bat kiubun ki Wituan, ke jinsket madang cak kapor. Dang cibun ki udang to ia bentalang ia kelam nei mau siau per ki ni ba kapon cha uri ki jislam ni ba oto la ka sngiau te kam te udang ia yo la den he ki Wituan ki por te kublai cibun yu ma wailat hai ni por khodani yu MLA wo maya yong kan ni ka than kyong i wo man la deputy chief minister mas siau balang wo e ki jingklam ha padi yong i hai ni por Kam kedak ku priang siau balang i o la hejoi por. Dewa i ke jing tap keti i o baru i ke jing kelam. Ada MTV ji ada osna kelam wan tu kilot pul na kemarin tu. Sa win kre wan na wa. De mereka mur ori orlano kala dai. Te kamur ke jing mut tau yo bori kam tu. Pai bakala pi. Katu tak skinal ko jem tamasui tu hak kelam nong saya penyuri kam ini. Tahu tak mau? Tapi kublai sibun. Tengam kelam selem mana bang ada setengah pengaman kesini berkau teri senong. Hanri kalau tak dah teri di kelam lem hoi. Tapi kublai sibun yo presiden umayau yong i udah dok yap ada sedang ada ni kelimat. Da saya du cok da saya radang tu CMM do iklam ayo le ne ba mam du mi du cok ne te daw yong bilai melin pio na ta kublai si bon kam tam yo deputy chief minister umaya tam yong i mudu wanin da mun wa kala arje ni met ngam wan cok me Tau masam peliang anu dosu ma ya ba ngau manu MLA wari mi mo seram. Kar wato dau ai esrap tam kli wi waro. Dan sekejek na itu udah ngamlang wo ma palahin kisang wadep te partier tu goleng yok mi ini kamangune. Dan itu dah ong diong perang ya atau ke sinking ship na kemut goleng udah ngam do capok. Tapi yo pelabi hak kono sikyo nga wala yo kongres memle ede cawan na ebe kongres ba ite dan tu kiten wo klama wala nga sao dan daw klol des nga wa daw tla liyo dan to mo nga do nga yo hajwa ni yung ham klam slem rahmi dat ho hay sap hawa jere ba dang hadi yung trio pro ma jigina dar tu wa he nga sao point de biang lun tu complete ba ro jaj kamha lo kro kam halaman kena wastat kam tu song gerumut emne la kejong kasap
แต่kalau ma vai la nda abba pi yer kai puro tang woro kam jimut sudah baik. Nda api. Kecil sekian. Mem song ke kongres wasi kana. Ongi kata gua bah. Hagi por yongka. Tang kanin tu ongan pi kongres gua bahan demut ibia gua yap meni duk NPP woro am hini bia. Teman te daw there is a time for everything. There is a time for everything. Kad wakam te keni ke kondusiyo ngato rap man ke pli ko cha elam bakla ne te daw rap stress pagin ko he ko klam ni ro. Yo bai. Ya ke di ulo man sim klam di. Kenar tieng to man lo kenuksa ye ki witran kondusi to mo. Kedu penjob ngasotem. Kedi sikit to de wan kan bas to piu lai kan bas keling-keling ka chola gir jantia ka sigong i. To piu lai. Ivi bom sao tu bagi kongres ka ni mano kam ko tu ko bos kam tayar de. Pai le bakalabi. Lani kamong kam tu buru waktu dem ICU tip de kam lujia. De senong ke ICU mana chai le re. Miet de dimen. Ta kad wakam ta ham sao tu bakalayong i. Kenito kepor ko perkat di ko kelatia akademi ukudo ya gitu ki perlok ki yang ngago chong hagni kondusi yang ngago MR ba so hajar bot ki mau tap changa ile mau wan itu hagni kentito ide job i woro na kamu mau la do ku ya chok ya daya pok ni citia warti yaw ta ti pi le lem job kamu amperin le yaw do ti am to ngawo pi lokal melebi tomam tomo te pita upai pida dangai lam bakalabi ham ngai bongo. La de piyo bi lam bi cekaluti ko che sa ba ngai bongo yo ulai uman kudu nong mestep ni kawi. Cubo la bakalabi jadi MP. Chau nu poi mestep kawi. Em go ong ani tinggi. Te boy one ke CAA, te boy one ke CAB. Tibi yong kami te yong MP lebih baik bi je do mi to umudi te wan mai go no. Entom na yongi. Karo kam da jet dawi to lok wak sarkar pren yo ang chicken ten de dep. Pat kar ka man kamu niu biji hagi por de dep. Pat chakan uksa ko kentam. O prime minister hu amburam. O GP na daw president ng BJP. The yogi kamu phayong ke NPP government led government amikhalia. Memdu set candidate ongi ke sarkar ko kre ba da to ko por kre langi. Tila ina kondusiyo ngam hoyo kre langam nung kunik sarkar ko mayaki yung i. Bon ko ang vivon change ngi kwa kajingkala. Kajingkalan re kwa apply udah emihan artian kwa bukula jal po biang di vivoro. Do view kana bi ni view pun ni woro tak jeri wayang bluar ngam. Lada yai cha abi daw pun kelagi. Dagawin gadur pon apa ni katen. Lada man mi kon kona iseng yung nga. Yo binga sen na kalama man mo. Te karo kam te sa bha ngai bongo. Yo pernai. IMI ke wi ke jingmut ko yo suktam ko unik ba pa party. Ke party NBP ka iuna kong do to ki pai ba mto e bor pai ba kalabi. Iuna kong do kamadi to pi ki pai ba go maya yung i mto e bor. Ite to kam ni ne the proof in Rutligis nem jo yobu ye chok eda ye pa party NBP. Hapo party NBP no tim bitim si. Emi ke vike jingmut. O chief minister wa sarpreston wa masang ba. O ki kolik wa emi ke vike jingmut umtok ye chok eda ji. Emi por ye kier meji prai. Nei bentai yang pita how could ongi will get take the right decision. Emi ke chok jingmut. Jo yo bu yakni he nganu he. Jo yo bu benyi prai. Ten ai teman yakni kelami. Tahu yakni he emjuam. Tenai te daw kwa LP pai ba mau yakni he pi. Mau ngau bi kat ngam mem dene. Ke kat nga ya lamba kalago. Ke kat nga to ya lamba kalago. Kat wakam teu chembi hai por lekchon. Kena ke jap lang ko nga to bos na bai. Tip tanga kurimi ko ya thabol tang out pai bi akada tong nga to cis pa but sarana. Ini wadep dia hamudu mai ke last election. Kemudian mai kat kami kenyang maju CM ko arajar list pa. Want to winong di long dengan asus pa so abur nong de he.
Ada kering kata lah kanau lah hadis pak. Pos kawi tu kalau dengan ulai diong hajar datam dah terkabur ku emban ke congrok kawi. Kaya ketu lah dengan baik piluman kam tu. Takar kam te em kau ku kelam warok no problem. Em kau ku pesawat tu ite. Tangkap mau man himayani itu ni usim waksau. Chong kami kajimut chong api tipu lai ulti wato kondusi dalai kamyap ko ke steady kamyap ko kadwa kam te ngau phayong I pai yo bi chwa bukut de poi mo nu he te gani to gadak ko ukit kam te ukit bu de ni kinti dawan tu he to wastat to sarong makat wa kelam lam sao thu tu penu bai dang an Taga ni tau gadak ti ukit bodi kam ti tinyu pulaji kajek acharu tomo to ngam kam sle mo ni ba diong teri kadaman ke singi chemi ta jani wara I wakwa I kulam lau he umburom yong I deputy chief minister uwi nau ururong ba u maya tam maya kondusi yonga usar pristun ten song to te kini surak ura yo bini ka highway kulti sken to uni to bos umalik yongka ngana undrai bara perlu dimpu to umalik takad wakam te lele bakalabin ai te la main we tangga skim repair ham tim denga te dai ni geten kublai cibon doro Kublai Cibon yo Deputy Chief Minister MLA Mayau Yong I kamu tre de kelam I Cibon ki waro Bat kamu tre memu mulai Cibon kapor nei ewi ki benta ko kongsan tam na ka benta yong I waro tengah ya jan de chelo di dahi ni por jan hachwau yo klaman so Deputy Chief Minister yong I tem kini ki kendo na katai na namdong I ki open snyau sok ye le penyo sok ye ui ki chat ha perdi yong I ni por hachwau klamusar Kêu na namdong mo. Shillong constituency hai kong apa ring ya teli kumnong ya sai kumnong perda nawan Shillong ban yai pendha lama kakot ngin ya kawe ban rat kong ya ki jing was ngap kik tin kwen nuk sabab hale ka ba dei tuyeng teli kawe Shin rankin tay ha symbol kakot ya jing evaro in kno
Kawan yang konstituensi Seni cisin kut biang iapi Kentai cemrang uya krek delang Konstituensi ya open ku caprang Kawan yang konstituensi Seni cisin kut biang iapi Kentai cemrang uya krek delang Konstituensi ya open ku caprang Daily isun kut iapi delang Alekan Taiwan cenderang Kikon kawan yang konstituensi Cisur toya yang beli Baham ya artakin Ya tak sila dewan ihadin Yopo ikat konstituensi Cirup-cirup uya krek lang To kumlay sibon ya kini kiwa. Pensiaw bahay ilang baga ni kachat kyong ki. Tan kumlay kini ya tap ktilang iwaro. To kumlay sibon ya pi. Blau nang ya pi start itip. Unang ye cucu pi chat rap bah cucu. To hai ni pos siaw kumen ni sacisin kamu ong nadu osdang. Kamu depan pawi wa emu so wiu Deputy Chief Minister umaya. Ya kini kedong kacnat kyong ba preston tensong. Tengis ngau bawa sibun officer berpila ban pelaj ya kapor jong pi ban ya don lang ban ngi hakani kapor tengi pidiang sewah ya pi hakani kapor da jingkemen ban ngi kerpar pi pin ai ki jingkren naga jong bailang ba ya don lang hakani kapor takam kadak wo pidiang buram yosar kerpar i ye lang ya tap kti baru eu ki jingkelam pidiang i Tengai kublai sibun yau rangba ubayalam ya kena kejelang ke public meeting ke jongi balong ru presiden jong ka blok NPP hang ni ngai kublai kerpang ya kena ke ru rangba nadu jong imas ngau bah ibalong local MLA deputy CM jongi haka sorkar ya don lang iba wailat working president state working president jong ke parti iba in charge ya ke Jantia Hills barok away i don lang hang ni ikong santa i MLA jongi nang tay na sutunga kibalaya dep ban ai ya ke jingkren ke jipensyai hakamat jong pi ya don lang ru hang ni ki MDC na du UCM ki MDC barok ki M barok Kibang amla asyuk banjer kerteng, ai koblai kerpang ru yai mbak hima sang pliang, spokesperson jo ke parti ke jongi, hangte hapo kastit ke jongi, ngai koblai kerpang ya kini kinong kitkam jo ke district hangni hapo West Jantia Hills, u presiden rengkat berkat tim jong u barok, bat kumju ya pi kilong keme kilong kepam. Kikun samla bei kabangapan map napi kinong syong yeu ki bapli pilai wit ngaimat kayadi kathit kalakam thut menta kajanmit nakata kadau ngan
tiplot. Kabahakan no ko jaka na iting imat jaka man ni bleiru. Haga jaka ban ong how blei try kenrat nong tau ki ong how pra. Tengam tip ke jing ong kumta tip ka bada ong hok ne ka ba ong pop nem nang patai su. Ka shit ka klui dei tang na kata kadau. Pitip balai. Marngi ki parti ki barim. Ki beladon aduk mensua piong ke UDP ke HSBTP piong ke Kongres piong ke BJP piong ke NPP kiwai ki parti kadai ke political party ke compare habangi kendu ya kene ke batmai kane ke political party ke bayalam iba arden basau moi habakile kan bas election claim agenda Pijus ngap han judon ka agenda. Ka agenda ka bakiwan hakmat jong kipadba kalong. Dei tang mangi ubahok. Jus ko tenat. Jus ko skuin. Dei tang mangi ubahok. Baro tu bapop sudah. House ngubah lele te pim long su. Pitip ki ong komno. Utei dei ubatu. Borus pa hana utei dei ubatu. Lene katai ka dei batu. Ye ki baduk pada hey pikir dei ki nong tu. Kebae dei kata. Gabamut banduk rumlong. Banrus pa rumlong. Kabalong dei tang uprak. Kata ka dei kijing Te kabangamut ban ong hang ni kalong to ya pikir ba mapi ki ba nong tebut namar uno kano kabriu lani kano ke parti lani kano ke seng lani kano ke seng niam ke seng balang kar parok kat badai kiba ong badai tang mangi kiba hok kala lai lepah bat kiyalap ia kan bas election baro ki political parties ki basneu sudah ya umodi rumlonghi ya kesonia rumlonghi You Preston rumlonghi, you Conrad rumlonghi, mano balong, hanalong tangupra. Tengah ngasukur ngakli nganu tuak lepi. Tenaka takadau ka kluj kanika election. Kajing shit kajing kluj kalong palat. Balai nakisis pangut kibriu ngaimat sipangut kingai. Kumya kata ka jajing long kingai. Ngaptip ka jaj benriu jongi ka balong kumno. Habiyo sngau kato ka jing keren jong kini kinong yalam jong kini ke parti. Habaki kita madyong haduk kinong yalam niam. Hana kinong yalam niam don hana kiba aikiat. Perkat pingum kata ka jaj Kebelas ngau sang, kebelas ngau ma tapi kira orang ba lapidon hang ne kibakit kam balang kibakit kam diam ngan keli ya pikawe ka ke bapis ngau lada syak keno hadokan ne ka ka jing ngau jongpi lada pis ngau baka jing keren jongki kabalai mdon kam banyatai dia kat kendai terik jelang tep sekakot. Tangkat ala bilang. Kat kendai terik naik keren, namar pikan naik keren nang ibu nia. Bapin pensyair kini kibriu mulai, namar kini kibriu belum siteng kli.
Bat ya gitu ki breu ki banget ya kiro kabang pisutoi. Hakawe ke jingalang adang ya tu kanas pangkawe ke jingjia. Kaba ngakan mau sa hakata por ngampat dei ubajuan sa politics. How kat kendai spa kendai pekendai ngandang terih kam sorkar. Pitip kai kebajia. Mi kinong kenhun yalap niam kabam sutu tau syu. Kam tam poi hau Desember. Namara kat baje siteng met jong kalai pawai terik ukat kendai spa kendai pekundai ngihap ban pediang ya utau ar hajar habaong ar hajar snem kadeka eke bekampela mi kinong yalap niam giong pechani shwa begin pediang ya usnem ar hajar Tong ini ya delut ya kijing don jing embro. Tong ini leit sa no syatai serut nong dai suis nong. Bangin pen kentang ngin pen ko ya lede kenang ba. Maria poi ka kat ar baje siminit ngin ya keu imno sebeneng. Kata. Ngin ya keu imno sebeneng. Kabangangas ko sunay, pila ban mudur, kikon ki bisis nem, kikon ki banriw benay, kialam siya tay sa klaw, ya song ya sa hangta, ki siya plong jia sengbet pramaki, anadep nang tak ya delot kat ya kijing don kijing em jongki, kae kabajia. Menta deus nem ar hajar ar posau. Kabamut arpsaus nem. Klempat lele. Kita kikon ki bepli mentakila samla. Pila ban medur. Kikon bepli mentakila samla. Kikme kipahana ban syon ya ki ipik rumlong. Ban le adhar rumlong. Ka kaurosyon rohana umlong. Ngaptip sadi sapidon don kum kata kejat. Odon. Habadon don kam keren ngalaya sutu dah. TKA kabajia kabangamut bandong ya pi hakabakado. Ong kata kakun kabaladap arpo saus nem. Ko may ko pa balay ngiduk kat ni. Jubab siya sem kikme kikpa ha kata kambit bakali kakun samla. Nabar banlay school rukim siya. Banlay kelas A, kelas B biang lo umlog siya. Laar pusaus nem gerta. Ken mapi. Ko may ko pa. Balay te bangindok. Ong kikimi kikpa. Kukun bait. Ngila siya yalam bakla. Ban uta unong yalap mentau lajak. Kiong ipersyang manlaluan melap siya. Namari kabay keneu kabay siap kabah ngiladep de barokoj ulum hakacan kersya uralut uta kata dei kajingjia kabisisya menta dadap arpau saus nem mi sakawe kanika seng gabanga I kumbakasma kumta Yos gawam Kabasma kumta dayak pikir. Bad ngaiteng bagakta nengkong yiki konsamla. Bad kakta ru yiki long kumi. Hai kerteng bait palat ia kejat benriu. Hi. Dekata ngau ngi ka ba ima. Kata de ka ba ima. De negara ngau ngi ka shit ka kluj kane ka election MP. Kidon kikun samla ki boong. Ani menta telah mi uwok yang nongba. Hanaus en tirot sing. Haka kerteng jong upra. Anda yawat ya kejisisya. Watang si tengen si rempat yakot. Nga persyang man keli tapi bayasong shit kane.
Kinong kerjaan jauh pra ngakeli yaki ni pide le sitom madu karang ni namar pi ban pertahu pra siu pra ru kerendang kasete ngang balai alam election pelat metal aset kerendang kilai syat nak kawi jeka sekwe jeka siu ha upra si ha upra ngong ka eken bapio nang no ken pio kabor met kabor perkat bapila hadukan ni siteng meru to lek kawang mau ru to ha lek ya sok breu ru to ani kabor ka bapla tapi kade kabor ka bapla kane ngong kum no te ki ong be ba e ya ka jaj ben riu ni ngong ngatap kli pi e jaj ben riu de ben lek kum ne se ani de ban kren ben se ye ki long kum e bapli ani de se ban kawang mau ye ki long kum e bapli kata se peleng ba ijaj ben riu hakakor khasi jongi kham tame tang ban kren khor malu malai ki long kemi sigi kin thei ngi hap perkhat da hajar sen dei nam dei da ka hajar sen henrei kini em kam don kum kata tengah hapi bapin jubab ya jubab marwe penpriang ya kaneka kubor namar banga isir kei